Dobar dan svima, danas imamo jedan veoma specijalan video jer sam napokon našao menjačnicu koja je po meni bolja od Binance-a. I napokon je vreme da pređem sa Binance-a na MEXC menjačnicu. Jedna od najbrže rastućih i najinovativnijih kripto centralizovanih menjačnica. Detaljno ćemo pregledati sve stavke i prednosti koja ova menjačnica ima nad Binance-om, Coinbase-om i ostalima i onda ćete sami vidjeti zašto sam odlučio da pređem sa Binance-a baš na MEXC. Pre nego što krenemo ovaj video, ako želite da ostanete u toku sa svim velikim kripto vestima, preporučujem da zapratite Blockformer društvene mreže i posetite naš sajt blockformer.com. Tu možete naći sve najnovije i najveće kripto vesti koje utiču na tržište kriptovaluta i možete naravno se pridružite našoj Discord zajednici. Linkovi sajta, društvenih mreža i zajednice će biti svi u deskripciji. I sad možemo da pređemo na video. MEXC menjačnica se ističe na tržištu zbog izuzetno konkurentne strukture naknada, što ga čini fantastičnim izborom za sve tradere. Jedna od najistaknutijih karakteristika je to što spot naknade su 0%, što znači da možete kupujete i prodajete kriptovalute bez ikakve naknade. Ako poredimo to sa drugim velikim menjačnicama, Binance ima čak 0,1%, Gate.io ima 0,2%, a Kraken ima naknadu od čak 0,26%. Za spot trading je očigledno da MEXC ima najbolje naknade, ali šta za futures trading? Na futuresu je naknada samo 0,01%, što se može smanjiti na 0,009% ako se naknade plaćaju sa MX tokenom. O njemu ćemo više pričati posle, ne brinite. Ako to poredimo sa Binance-om, to je oko 3 do 4 puta manje i čak 6 puta manje naknade za futures trading u odnosu na Bybit menjačnicu. Pored toga što MEXC ima najmanje naknade, također imaju i najveći broj listovanih, to jest dostupnih kriptovaluta za trading u odnosu na sve druge velike centralizovane menjačnice. Binance ima samo oko 300 i nešto kriptovaluta, dok na MEXC-u možete naći čak preko 1500 različitih kriptovaluta i čak preko 2100 različitih parova. Sve te kriptovalute možete tradujete na spot i veliku većinu na njih na futures tržištima. Još jedna ogromna prednost koju MEXC ima, pored toga što i najviše imaju kriptovaluta, je to što najbrže listuju ili najbrže dodaju nove kriptovalute. Listiranjem ili izbacivanjem tokena pre drugih velikih menjačnica, MEXC omogućava svojim korisnicima da potencijalno ostvare dobit od rasta i povećanje vrednosti tokena pre nego što postanu široko dostupni i na drugim platformama, kao što su Binance i Coinbase. Traderi na MEXC mogu ulagati u inovativnim projektima koji tek ulaze na tržište, stvarajući jedinstvenu prednost za one koje traže rane investicione prilike. Možete vidite kao primjer najnovije i najveće meme coinove. Kao što vidite, Pepe, Turbo i Wojak kriptovalute su imali veliki rast tek posle listovanja na MEXC, što znači da ste mogli da kupite na veoma malim cenama na MEXC-u i prodate tek kada se listuju ili tek kada se izbace na Binance-u, Coinbase-u i drugim velikim platformama. Ovako, MEXC tehnički radi istraživanje za nas, izbacuje ove tokene koji nisu rug pullovi, nisu skamovi, nisu prevare, pre nego što izbacuju druge menjačnice. Tako da traderi na MEXC mogu da trguju pre nego što mogu traderi na drugim menjačnicama. MEXC menjačnica također ima i svoj token, MX. Možete ga gledati slično kao što Binance ima svoj BNB token, ali samo pogledajte utility koji ima MX token. 40% profita koji MEXC platforma ostvari se koristi za burn MX tokena svaki kvartal, što konstantno smanjuje broj tokena u cirkulaciji. Maksimalni supply tokena je oko 1 milijarda, ali je već 565 miliona burnovano. Trenutan dostupan broj tokena u cirkulaciji je 97 miliona, sa ciljem da se taj broj održava na oko 100 miliona. Kupovinom MX tokena korisnici imaju pristup raznim inovativnim karakteristikama platforme, kao što su airdropovi, launchpad i Kickstarter. I naravno, pristup još manjim naknadama za futures trading kada se naknada plaća sa MX tokenom.
baš zbog ovako dobre tokenomije i utility tokena, rezultat može da se vidi na chartu MX tokena. Cena MX tokena stalno raste i dostigla je vrhunac u decembru 2021. godine koji je iznosio $3,6. Trenutna cena MX tokena je $2,64, a najviša cena koju je MX token dostigao ove godine je $3,42. Veoma blizu cene na vrhuncu u 2021. Ovo je stvarno impresivno i retko da neki projekat uspe da u ovom bear marketu 2023. godine podigne cenu svoje kriptovalute na sličnu cenu onoj iz bull rana 2021. Ali ako vam ovo nije dovoljno, poslušajte još šta može da vam nudi MEXS menjačnica. Futures takmičenje gde možete osvojiti nagrade, copy trading za kopiranje trading strategija, demo trading ako želite da vežbate vaše trading znanje i testirate nove strategije sa lažnim parama. Čak 200x leverage, što je mnogo više nego Binance-ovih 125x. Takođe, kod registracije nema potrebe za KYC. To znači da ne morate da šaljete vaše privatne podatke menjačnici da bi vas potvrdili kao korisnik. I ceo njihov tim je javan i možete da ga pogledate na njihovoj LinkedIn stranici, dok je njihova zajednica jedna od najaktivnijih u kripto svetu, što može da se vidi po njihovoj aktivnosti na društvenim mrežama. I stigli smo do kraja videa i sada vam je verovatno kristalno jasno zašto sam odlučio da pređem sa Binance-a na MEXS. Ako želite i vi da se registrujete, možete to uraditi klikom na link u deskripciji i imat ćete još manje naknade za trading. Ali to samo važi ako se registrujete klikom na link koji je u deskripciji. I veoma je bitno da znate da platformu koristim samo isključivo za trading, pogotovo futures trading. I da sve moje spot dugoročne pozicije, kao Bitcoin i Ethereum, uvek ostaju na mom hladnom ledger novčaniku. Ali MEXS koristim za trading i definitivno malo zezanje sa meme coinovima. Hvala vam puno na pažnji, nemojte da zaboravite da zapamtite Blockformer na društvenim mrežama tako da bi ostali u toku sa svim najbitnijim vestima u kripto svetu. I naravno pogledajte naš web portal blockformer.com. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, ostavite like i pretplatite se na kanal i u komentarima ostavite vaše mišljenje i dajte ideje za nove videe. A za sad, to je to. Hvala vam još jednom na pažnji i mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja!